kwenzama ya kulunga mituo na kukutana na ulusani ya EACC bala waweta kana isesoi inatoa iwe county ni sionde baadhi ya Kenya na tia county ya Kitui yoka bala wamenda enendi kwithiwa na umisio EACC itwa isi ukunikili wa ministers olote ve wambunge ya Kitui kutwa isi ya iseso ya kumadhungulula. Onesmus Chalo nukutubingu ya Vilingi Wa Mauvoo. Itina baisesa ya kuthima maminister la governor wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makoma Lombo na dhakiti bunge ni ya kaunti ya Kitui kuungamwa na NND kumya mawani kivathukanyo kukonya kuungamwa kwa iseso yeu yu governor Malombe ni wekithisia NND kana nimana kwa atie valua kumakula kwenzama ya kulunga mitua na kuukitana na ulusani ya EACC na ilena andike speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui kuliti ambone ngwa mwanya ikunekele masieto mama minister ala governor nolote tembe wa bunge ya kaunti ya Kitui kwa madhoima. What happened, and these are the facts, forget about the rumors. What happened on 18th, the County Assembly of Kitui, from the report which was given by the Speaker, they received a letter which was addressed to all the county speakers of the assemblies in the Republic of Kenya, requesting the speakers not to proceed with the vetting of either CEC members or CEOs, or even county public service board members. Because in some cases, there are cases of county public service board members whose names are supposed to be vetted. They requested that the names of those people, together with their IDs, be sent to them to do some integrity checks. And that was not manufactured by our speaker. Malombe awetakika bindani kalawa kwa mana mwene kivilo anzama ya talda uvisini kwake na vala kielelo kinene cha anzama iya talda kukwamba gavana Malombe netina wa ungami wa silanga wa kiambere kuwetakana no kwenda kufukuza silanga na wakana kuangelanga kiwondo umana stimila siuma silangani usum ena nandiki mama voti na wako kwa mana anzama gavana Malombe nwaweta nundu wavata kuwasa mawoni ma NMD nikana kukwata mbau wendi wa President William Ruto wakuwasa mawoni ma NMD bewa kutoa isi ya maendeo pala wetata itambia isi ya talda meki yanokana kuikithia mwenende ni mwenyanie. Mwene kivila wa shirika isu ya serikali ita wa tada ila inengeto jukumu ya kusia isi ya munanda wa kiambere walatu umetie kibu kilachuka mwingi na uwa masinga walatu umetie kibu kichuka kukitui. Kelelo chi kutungiane ya mawoni tusisie tutonya kwika kindu chucha kubukusya menanda ata nanzia equity kilikani ausika monzia la to meta stakeholders. Tongwe wanzino ulawevo ulo Raisi Ruto mwene nukwasi kana andune malete kukonsort kana kuswania bewa ona matana ambi ya miradi yoyote ya maendeleo kwamba kukonsort no yotsa ingetumita o public participation na kemwene kivilo anzama hii motambu na wetakana kielelo kinene kuya mivango ya ondo iseso iya kufukuza silanga ui kuendea iweta kilanga thikila kikuma silanga ni ukikethwa na oterio munene kui mwene nthi ondo mwana serikali ya kaunti ya Kitui. Tarda ina exercise ikuika Kiambere Dam neto tisuit damu ya Kiambere na kila tukumia pau ni kithangati ambapo ni valuable kwa andu ma Kitui wa county wanakwito na Tarda na kitumekela kwitumito tokomana netu ye tala ya olondo exercise isu ikwendea kana mivango isu ikwendea na kana undu Tarda ikwendea na kumia kithangati kiu na umuntu ni twakwatania na ngabana kana tutanambi matamu no awetakana ni makwithia maine na nyana ala mailete kukomya isesoni no kana kwikithia kana kwinomela mokulu kana ngusanise kavindani kala makwithia mayumia kithangathi ki silangani usum ho kavindani kau inge motambu no awetakana no kwithia maithukisya wasi wa mwene mthi kuyana na wendi wa President William Ruto ya kunenge ene mthi kumya mawoni mo eweta makwithia maitwa isya sikalombeange no kana kumya utumwa ilu televota Vilingi Wa Mauvoo kuma ofisini wa governor wa kaunti ya Kitui. Onesmus Chalo.
Dongo ya ngwatanio ya Azimio One Kenya Raila Odinga ni watisya umbano ulawivaniwe kutoiwa kiwanzani cha Kamukunji musini wa Ilobiku muthanyani wa oni wa kuliana na itambia ya kukuthwa kwa makomishna ana manzama ya usakwani ya IBC alama ndiye ubathukanu na mausungio ma osumbi yu maandamano makatwaiwa matuku monza mwaini tuendete wa 12 kuteiwa kwa maandamano koka muthenya umwe itina President William Ruto kukulia ngaliko ya ulei ikatwaisye maandamano. Joseph Kitheka ni watu mbanisi ingewa itina wandongo isio ligwi thina tangazikana siku wa itwa isi ombano munene Kamukunji na indi miatianio kwi uni misini ila minene va Kenya tanzemwe kutitia maofisa manza manene usokwana mvaka va Kenya alama indi yote na mautangaso mausindi wa kivila cha usumbi usokwanini muvitu yundongo ini sakumana kwi umundi na kukuisya isiso yi. The meeting took place against the background of continuing rise in the cost of basic commodities, plans by the government to introduce GMO maize and seeds into our country, and the determination by the Kenya Kwisha administration to create an electoral body in Ruto's own image and after his liking. That push to reorganize the IBC is camouflaged as a trial of the 4 IBC commissioners. Mainene maikoloni manema SKM Command Center kwa ndongo ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka matongo yune Raila Odinga nolona atwa Minister Itasi wa Kenya Eugene Wamalwa unenilo wasomwa ndongo yala ni mbunge nene Opio Wadai ni mawetakana mosa itambie kunenga mwanya manyuwala maende kwika mitianiyo ya kuminukile mwaka vila mawetakana miatione ikethiwa yito iwengi matuku monza mwayo 12 utondo yivangiwe. 7th of December 2022 due to the ongoing national examinations. We have listened keenly to the appeals of parents and our school-going children, and we have decided to obey their wishes. That the Justice, Legal and Constitutional Affairs Committee of the National Assembly hearings against the 4 IBC commissioners is a lynch mob, a hired squad, and an illegality with a predetermined position. We don't recognize it and won't recognize or honor its findings. Instead, we will fight it to the bitter end, in and outside the house. Huyo katina kwitha kwiyo President William Ruto anatafisya ndongo ikana kwikia miatianio ti wailu ahiweta kwa oyu Kenya mayumbanitie kulika ingi maandamanoni kwa huni mamanthe nzia ingi ya kunenga na mayondekethyo mo inditi kukitanithya enendi. I want to tell our brothers in the opposition to work with us, to criticize whatever they want to criticize, but let's keep the country peaceful. That's all we're asking. We want everybody to do their job, right? We want to do our job, and we wish well the opposition in doing their job, but they should do it peacefully. I do not think organizing demonstrations and getting Kenyans to do the things they want Kenyans to do is part of holding any government to account. They are free to criticize what we are doing. That's okay with us, and we appreciate, but I want to encourage them not to drive Kenyans against one another. Street demonstrations, street fights should not be part of the script of any responsible opposition. Joseph Kitheka ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo Vamutongoi TV. Tendeanikana memba wa mbunge ya Kitui kuma wodini ya ikanga cha Tune Cyrus Musyoka ni watha cha mutalatala mbungeni ya Kitui wa kunena nisya vata wa kwithiwa na kinandu cha memba mambunge sia county na ula ubanite a memba mambunge sia county kwithiwa maibathi wa ilobia sia kumatonyethia kutoesya maendeleo isionekana county ward allocation fund wala mutalatala usu kwithiwa winena niswa mbungeni isu ya Kitui. Onesmus Chalo no kutoelesya.
Memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Kangacha tunele Kitui cha Idhio Seras Musyoka nwadha cha mutaratala mbungeni ya kaunti ya Kitui wa memba mabunge ya sia kaunti kupathia wilovyo kumatona ndia kutwaise maendeleo isionekana county ward allocation fund aina naandiki mama vote na wakikaloki nza wa miako ya mbunge ya kaunti ya Kitui na wetakana kinanduki kikethia wakimatona ndia mota memba mabunge sia kaunti kuthukuma NMD batena maumu anengane notice ya motion kana bunge sio ndesi ya Kenya si miongo na monza nitu petition kan dukulia bunge nene, that is the national parliament na senate itu ila media maika mubango wa amend katiba kaitu manenge kana make mubango wa CDF kwithi abaga ya katiba na mubango wa ngaf ila ya women representative na senate oversight fund ila ya senator na wo obau mashoka mone kana mundu la waku yanthebio mwakilishi wandu wala we maana muno at the ground level wala we a member of county assembly na kene kiwe katibani na enengo beza sita wa development fund nikenda eto amathina ma school fees eto amathina ma hospitali eto amathina ma balabala with ena kenandu chake ta mwakilishi wandu kutola kutumia thukuma andu make from the ward level. Songo nwa wetakana memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuvathia wakinandu kikatelese vanene kumina mathina amwe ala mevwila mwene nthi isio ni cia nduani. Ula movie motion ino katika bunge nene kana ula movie amendment ino katika bunge nene Stephen Mule mena ulongi gishimu ningo makulia lamo masi plight ya county assemblies kana mathina la mena county assemblies na muno eshimiwa ma bunge sia county ni kwithi andu ano mete wa mathina ku yanthi na the minute kana ilama meka isamo TMC za we will be killing the spirit of revolution kana ula ugatuzi kwitha tutunge tina MCA na no iba yanthi na niwe wokea wana kene ngo mathina monthe etiwa niki gikulia mbunge ya Kitui kwa umwe tukwatane uni muthenya wa Jumatano tubetithie usado no nikenda wabika kuya national parliament ithi ta mbunge ya Kitui twacia kana tuyatale mubango no wa kunengwe ward development fund. Amemba nyanya kuma wodi ni kibothukanyo ba kaunti ya Kitui ni makwata mbo mutalatala wo bala maweta ni utedio kwi mwene nthi bala makulia yumbe serikali nene kukwata mbo mutalatala wo akwithia na kinando cha memba mambunge cia kaunti ni kulia National Assembly na Senate matu consider ta assemblies ya Kenya ila mo betithia muswada wa kwete CDF wa kwete GAF na wa kwete Senate Oversight Fund nikenda nao MCAs in the Republic of Kenya na mo methiwe na mbesa cia kuthukuma mwenenzi mbesa ino sikatethecia nundu oiti na spirit ya devolution ile kuma Nairobi nginya enda umalalani kwau tunengetwa mbetha cha ward development fund na tukwa sign wa function ila twele kwika ta MCAs onembwa no tulelo twevo withwe no propua bursaries withwe ni polytechnics isu citakutethecia kukilia mwene nthi kuma ku ya nthi pio na yetu ni spirit and devolution. Matalatala uwe kwatwa kunena niswa bungeni wakatatu u balani voti mwanya kwithia itu mwa bungeni nene nungu support motion isu ngwasikana ni kutethecia andu maitu muno nundu kwa devolution ni kindu cha maana muno tena wa development fund kenda wisa kwithia mundu ala mabata tatulelo twathuka masibitali su ni nziemwe ya kukilia maendeleo kuyanduani. Televote Vilingi Wa Mauvoo kuma miako ni ya bunge ya kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Unyivu wa ngwatanio katikati wa ateti milengoni kibadhukanio ile mbetani ya ukamba ni umwe ula withiwa uyete mbai wasio munene thini wa miaka itano ya utongoi wa President William Ruto maunduni meukonia utongoi na maendeleo ma ile mbetai ituesia UDA ukamba ta Anastasia Mwendo ula unamelela sia mata uyumbe wa yata na UDA eweta wasio wa uyumbe wa yala ula President William Ruto unanengete Fred Muteti ni wonanio wa uteti wa wasio wa ile mbeta
yete na umwe maunduni ma maendeleo na utongoi kindu kila chaile idha esomo kwa utongoi wa mbai ya mukamba. Benjamin Mwaka niwe winaingewa. Umwe wa atongoi ilembetani ukamba withwa wa vata muno kusonga nambe edhiwa ilembetani ni kwithwa na wendi wa kukwata maendeleo na kwiyaka maunduni ma utongoi ungua serikali ya President William Ruto umo itwe sia chama cha UDA ilembetani ukamba Mwandu Anastasia Mwendo na uloni vanini muvitu noktia uyumbo yata na chama cha UDA weta mbaila sina wendi umwe wa kuthuia ene ndimo mawia na maendeleo serikali ni siambiye kunena na wasia umwe tailembeta ya Kimani hilani Mount Kenya na Western Kenya. Ukambani kila mundu ekwate chake na isemba nacho, lakini yu watu asisi other regions nimekwikala nthi maka discuss about the region, not about we katika mlengo wipa kanona unayetasia kivila na chama kiva. Ni to need as leaders tuikale nthi na tu discuss ubo wa maundu maitu ma ukambani undu tutona kuendesia e region itono kwata maendeleo, not because oyuni tumini siasa na kila mutongo ya yu ngama eti kivila kana yasenu kwenda kutongo si andu make etha ayenda maendeleo na nundu tuina new government in place atongo yao nde alama neti kivila alama neti sema kwata kivila toilete kuita na tuimana tuimanda undu tu kwata share ya serikali kwa ithia kamba ala tuibana tuiba kubi na mheshimiwa Kalonzo kekapo undu tutononena na mheshimiwa tukamuya nondu wa wendu wa kwikanesa na andu maituma kwati sindu ila mailete kukwata kuma katika serikali tutukumena serikali nikana tukwate maendeleo kwana na Mwandu Anastasia nikana ni mwani kwa wa ateti ukamba ula unentina wa ateti ma UDA kwa wamwe kuunga metino loyo mwandiki muneno wa chama chambe cha president cha URP Fred Muteti kukutia kivila chombunge bungeni ya Yala utane viki ya kukwata kula sea kuyana bungeni akati na ile ya Senate kukwata mwana uu nikindu chao zenya muno yithia kana twina ithuna yiva twailete kuitanuka lakini tuive no yemunduka niki because twina ngwatanio twina la unity. So imagine it was so sad kuona kana ni kwitha wi Azimio ndwenda ukunea Muteti kura nikano aonengo kwila cha Yala. It is just sad, lakini wazi the other side matongozi ni mheshimiwa His Excellency the Deputy President mukwenda andu asuma kwatani Mount Kenya wazisia Musalia Mudavadi the same no kwatani ti andu make ma region yesu lakini ukambani we others mekwasia usuti witu ti wazimio but ni witu ni mukamba witu onandu amba kuiya ke wamba kuiya chama kewe na jobao kasia hone mukamba uwa nena kikamba tako no mukwata kwoko ondu Mount Kenya maneki kavindani ka umbano wa tongoi ma ukamba lame ukwata mba usilikali ya President Ruto kwe mwambiono wa mwayo ulawa governor wa Makwene Professor Kuthaki Bwana nuna waitie vena mivango ya kuvunzi chama chake cha muungano na kukwata na UDA itambia dhini dimwe dhina kelo cha kuingi vya vina wa President Ruto ilembetane ukamba mbe wa kikungu cha utetu wa kula nesi ya mwakano wa ngilile na miongoli na Mwanza kwambia nikindu kisio nundu ipate na sisi ukita sika ingi pokethi ya you now hata you don't even know twendesi chao especially onangaliko ya kuito kambani with the ipate ni mbinge na indi sieti la hula umoja ningwasya kana it is okay kwitha na pati swimo tukaeka lino ingisio ndetu itha na imunundu pala tukumea muno nukambani mundu wakwitha kila mundu endo thiungi lokwesa kumea ni mwenende na ona uyovo Mwandu Anastasia Mwendo no weta kana kwa ivindambe ndino historia ya usumbe serikali ya Ruto ililikanile mbai muno kuvita serikali sio ndeila sia idhi wotongo ine kwislamyana mingi ya kuolotwa ilona nganite kwao yu ilembetani ukamba utena myana vena mivango meso ya kuanisi huwa nola weki yesai na utongo yuwa kamba vindani ya kampeni yani chata kukonya milati ya maendeleo hilova niye kuthukumithia ndino wa miaka 5 kaunti ni sio kamba ona kamba muno mekwasia hii for sure we don't deserve it nundu wa kwitha ikura twinanengano lakini appointments no tunaingie mbinge appointments tukwasia nisio maendeleo but of course we na appointed atongo yengi ukambani maendeleo moka moma nano
na indi twasisia sindu ila sio vosi ya distraction like sio distract serikali ni kulia kamba maitu together to a part of this. Ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava musini lovi nito Benjamin Mwaka ngewaisu ya Benjamin Mwaka yitonenga ibusotosa uthiumo wa ndatikanini lukathi wasa nitusio kitheti. Museisi ya Mutongo TV ni mkwata chuma cha kikiseo na mulina wako atinda nesa. Lakini na utoa chake ni mwili kitu cha tunaini. Kwa mungu bata akamena tena. Ngaze timoni ninaongele. Na idea yake ile jizio that is to a positive. Ile yake kisio tega na ese. Nye ikagwete. Nilana sema ni kwa mbele ya yorua uzatu ni muhiyo na yinayowe kwa yomwe isekana ngo ya ndia nilani kalalo. Enda ikulyo yu nangi maingi nimekutuma wewe wa moto wako tukamake ndukendwe nansika ikalandi tunenani. Monda na bodo kuma jana mpaka Desemba mpaka wana madhamba ambao enda bidete ya nenda na kama na utatu. Ende lakini ende mundu nada. Ola weka isina wakota ndio siana sina tena. Ukeli ya mwana nuko na nyumba wewe mtapika umaya ale kana etwe kama asi kutoka mikara kina tudu kesi sana siku na tuna na kana na sio sina mawoni ni sigo ngoja siku kusikono na tukati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa stereotype hizi tunena nie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila mudhenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanevya alama evasa ila mwendo waku watutia kuisila imanevya siya iku kwa mavombe yange tufikia kuisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kuisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Wimi wa ng'ombe sia yeia ndiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wakina mukeka usi wa ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu wete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutwelito transplant sasi nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda kwabaluka pyo Mutonda kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kumithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolevya lo kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune.
Company Warren Mabati Factory Limited nonde urarithia hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusovose mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 5 yulua yana cha mbesa siaku ntusovosya langi wasana uthantho kwa na wendu waku tani ya utho kumitu wako wangu cha yulu takwikithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mituki musiku waku vate kuiva kindu tuina mithemba kipathukanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Raino mabati tukitengela leluni wanamanga hoyutu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Raino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ili kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitanamiki mbwino yuke ikayaki yala chaku Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Ni na udho changi musiaisia tuendanie imwe. Musumbi William Ruto ni wakulia manyiwa Grade 6 kwiki ya kidito. Ebinda yemetelete kumanya unewo yuluwa kuthi kilasi kila kimbe. Ruto aweta ukabinda kala ebikete skulu wa St. Joseph Kagede ulawe kibra bala amanyiwa ni meumanya yulu waweta amanyiwa ni meumanya yulu wa skulu ila mekwithwa maithi o metoke. And how are you? Okuo tele livoti ya nzama yimona ya andu miongone na ilila wa ofisi ya kudhuima mutalatala mwa wa kisomo wa CBC. Livoti ile kunenga na molo toa kanama ni walama ende kweka mutiani wa grade 6. Lime utiala skulu ni lama na iko ila sisi ya grade 7 na 8 kanana mekwe yunga na junior secondary. President William Ruto ule vikita skulu ni wa Joseph Kang'ethe ulawe kibra kudhuima undu metiani ya grade 6 na KCPE ende na kwekwa. Niwenda amaniwa ama grade 6 kweki ya viti mitiani ni iyo mbewa Mauvoo wa kisomo kunenga na molo toa kisomo ki cha CBC. Shortly we will be agreeing on how to transit into the next level. A decision is going to be made in the very short term so that you can know next year, especially for those who are in grade 6 and grade 7, how they will move and transit to the next level. President Ruto haimenda sina ene yanda ange kifathukanya muveani wa kisomo. Alame dhita mayenda maniwa ama grade 6 kutikala skulu ni oisi ya musingi kwa miaka ingi mbeo wa kweyonga na skulu siya sekondali. Kwetho wana omisi yoku aende na kuetele livoti ina kudhuima maondo kithio mayo. Valaye kitheta vethi wana mivango mithianiwa kukila nilia kwa maniwa ama grade 6. Ruto aweta maniwa ava mwana lama KCPE tameonewa moithi lukomasio makweka metiani yo. All administrators, every head teacher and center in charge have been given adequate security to make sure that all our children who are carrying out exams today, either KCPE or KCSE, there is adequate security in every center so that we do not distract our children from carrying out their examination. Have you prepared well? Yes. Kabisa. Ruto nola enda manita na Minister Muveno wa kisomo Ezekiel Machogu. Aimenda ene yanda onde alame okonya metiani ni ekuwekethia kana ne meka kivolo chondo violate. Ne kana kuwekethia omelu na uwekeku wa metiani All arrangements have been put in place between all the stakeholders and the multi-agency team that has put this together. I want every official who has been vetted to participate in this exercise to make sure that they discharge their responsibilities in accordance with the training and the agreement that has been done between the multi-agency team and all those who will be administering these exams, to make sure that there are no incidences, that there is no disruption, that there is no distraction, and all our students have an opportunity to have their examination in a tranquil environment. With God and the kind of discipline you have been able to make it,
all the way. So they look at you as great inspiration. And in a few years to come, these are the people that are willing to serve our country in various other capacities, Your Excellency. Ken Mulinge, Mutongo TV. Okay, mwalimu. Amanyiwa elima mutiani wa KCP kuma skulu ni wa Kamju Premier Academy ni maikidwa kwithwa manati we ni thayu wa thanthatu mobitu sklanga ni wa theta ula we Githunguri kauntini ya Kiambu kwanana na asiai masianai amanyiwa a manali kile silanga ni maendete ndembea ya skulu ndembea ila asiai matana manyithitwe na balano kana maiti wa nithayu alimu mainaibo na yu asiai ya menda kukwata aki yulu asiana sio. These kids were taken on a purported school trip without the consent or even in the list informing their parents. Their parents were in school on Tuesday and they were never informed of any upcoming trip. So we wonder, was there a sinister motive behind this? Why would they engage in a trip without informing the parents? Because they have a duty of care to these pupils. We are also surprised, and we have been informed by the DCIO that there were 4 teachers. There was a matron and 2 drivers. How come these 2 students were able to sneak from the group in the glaring watch of all these people? Where were they? We need answers to that. Mama ya Peter Mwangangi. Peter Mwangangi alikuwa head boy kwa hiyo shule ya Kamju. Alikuwa the best student kwa hiyo class 8. Akaniahidi after perform he will give me the best results. Friday nikapigiwa simu saa 2 ya usiku na headmaster anaitwa Mr. David. Akaniambia niende shule kwa haraka. Pigia class teacher. Nikamwambia habari yako mwalimu, nimepata simu ya emergency, sijui mtoto wangu nini mbaya, what's happening? Akaniambia I don't know sababu mimi siko shule, lakini kusema kweli hao watoto kuna mahali walipelekwa to ease their attention before the exam. Nikamuuliza wapi? Akaniambia sijui sababu hata mimi ni class teacher and I was not involved in that story. Umundi gavana wa Masaku wa Vinya ndeti ni waweta yulu ngwatanio na wiwe no kati wa serikali ya kaunti ya Masaku na ikundia Maltesa International unikana kukwata mbao kuthinikia maundu mamitoki na kubundiwa kwa athukumi Veronica Sombua na watumba siaingewa. Tuyo mundi gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinya ndeti ni wakwatiania na kuikia sahi ya wiwano kati wa serikali ya Masaku na kampuni wa Maltesa kuma ndi sianza. Lazima tujipange vizuri. Ikiwa wakati wa disaster tuwe tunaweza kusaidia, wacha sisi wenyewe kama watu wa Machakos kusaidia Kenya pia. Kama kuna disaster katika kaunti zingine, lazima tukue mstari wa mbele. Kampuni hiyo ikwatiwa kwa ilia kuthinikiwa kwa mbanga ilasi akitika mituki vamwena kusomethia athukumi alama muveani usu wa mbanga na nundu ni kuathime kwa kula kunenga nae kwikula kosa ngwatane usu ya Maltesa ingine yanenga na miyo ya kutethesea uthukumini usu na miyo hii iwetwa hata ya kimanza cha shilingi milioni 500 uni kuyanana na uneni wa gavana wa Vinya ndeti vindani jilaiseso yu yitwa iwe. Kwa hivyo mimi nataka kuwashukuru sisi wangu na pia Maltesa International kwa kukubali kufanya na sisi tulete standards zetu za emergency services to international standards. Ingi gavana wa Vinya ni waweta serikali ya kaunti ya Masaku taukwateania ingi na ikundi ya nthi ya Germany na ila itwa isema uvundisio kwa matakitali makuthinikia mbanga nthi 400 ovamwe na mateleva mangali sia ambulance. Na nundu ngwatanio ni Vinya mutongo yu ni waweta taukwateania na makundi na ngwatanio kauta ila si kwete utethio ngalikoni isu. Na mimi nataka kuhakikishia kama gavana wa Machakos tutafanya kazi pamoja, tuhakikishe tumelinda kaunti yetu na tumelinda pia Kenya. Kama tunahitajika anywhere in Kenya tuwe tunaweza kwenda huko.
Ngilivotia Vilingi Wa Mauvoo, nitawa Veronica Siombua. Benabata munene wa serikali na tongo ikubeta ngusanisyo ibindani enendi maende yete ubinyika yambe kunenga enendi umanyi kukonia maundu mambe usia matukua kana GMOs na uuni kuyanana na Vika Florence Musila wa kanisa wa ACK cha mwe bala wa elesia kana enendi aingi mainesa kuelewanesa isioni sianduani ainenaki itina wa kunengane liwa otethio kui utalo wa misi mbe wa manilima miongo 5 kumakadhiani alama binyiwe ninza na ukwati utethio ulawa umakwi ikanisa ya ACK Parish ungu wa utongoi wake Vika Florence mwamba na ikundi ya Lavington United Church Boni Motesia ni watu mbanisia ingewa aitongweze kwa aliku yenendi masima sevetiva kathia kaundini ya Masako kano ni Florence mwikali ulotongweze kanisa ya ACK nwethe waikulia tongoi kwa mbomanyisia enendi uluambe usia matukwa ya nilesinde na unena niwe muno ni serikali nene vandino ya Kenya. Serikali yitu nene before matekite decision kana matatwite otwiwo wote mailite kukaku makabundi siandu makafipikia the stakeholders nundu yu ukakulia andu ameva GMO ni nyau majese chao ukakulia maitu wivanu tonyo kuya GMO ni ngiresi mutwiwa onyango kwa bandu bakunena kindu andu matesi moke ku mapundi siandu na mama manise nundu isu ni terminology imbia pio kia wataniki utereze kwenese mwatho wa maslikali nene na ethe wa mwenendi na kenda kethea wikuno na mondo yani watonyeka mondo makalea kwela na kila kingi silikali jitu policy yo ina ya top bottom top make kumeki ya decision top mati ya kicha bottom up even katika decision sionde ila mekweka meumeki uluwa mwananchi otauani makule serikali nene kutethesia mindini wa vinela makethwa maikwata ngethayo kutethesia kukwata usio mweniu oingi kwikithia kana kila makwata ngusuni sweti na kuthosia ngethayo ni cha umatethia wakulima sana sababu tunajua wakulima wanauza hata ikiwa ni kama hiyo mahindi na hata kama majani chai hapa nimetoka hata wanauzia watu sababu ni kama wameona hawapati ile pesa wanatarajia. Tungesema kuwe na checks, kuwe na checks na balances ili wakulima waweze kupata ile matumishi wametumia waweze kupata pesa nzuri. Sio vizuri watu kuuza tu hivyo sababu hawana uwezo, hawana kitu kingine ya kufanya. Kwa hivyo tungesema serikali iwe very very careful, waangalie na waone ya kwamba wakulima wamelipwa kulingana na vile wametoa Amwa maene ndina lane minala mevikite kwa liwo wa utethio ni mawetaka na ngetha yone vatonya keke kumbilwa ni thina itina kwithwa ngusu sio itekindu na maenda utho mboleka na fertilizer kwa ilanja ngetha yo mundu kukitu bemba ite fertilizer ya nanesa mithanga itha mosie atwenda kandi ende na twangelanga fertilizer atuite wa kwatho wa museo fertilizer manuke yote wakethia mwimi ndao bikila no yithia liu atewa liwe ana kapola nundu fertilizer otetwe dina ko matukani ko kandi gatutethesie katwongelanga fertilizer tuite watho wa museo withia mwimi ni wongelanga ngetha na withia tina thina mwingi andu yende yana kila kina bina tio fertilizer nundu tuyikite wondo mathina mekuona liu kutewa bina yithia ni thina mwingi twithina ni tola mundu tena mundu wa umutethia ni thina ni mothe yithia thu tukitite usaniwe ni ngukulia mono serikali ya county ya Masako matethesie andu maitu aimi na fertilizer na maimanenge onethi wa memanenge na thoa munini nundu onetha imaimite maiebo ku fertilizer na thola wikuo kwa utwe makulia serikali ya county ya Masako metikile ku support an community tuwangite kwisilo partners maitu kumakulia
maende na ututethesia nginaila lewo kweke kanundu o yuyu kwina thina na nikunaugie lakini nitwese kanambua ya minakua twamina kuketha at least andu maitu mekwitha mena leu no kavindani kala kano ni Florence Musela wetho ikulia tongo iyo nthe kuveta ngusaniso ikonete maundu ma utongoi na kwitana mwene nthi vindani maundu maende na kwaliuka na gwikithia na ene nthi cio nicio nthe ni anie tunanyuvanie na okamba witu kaunti utongoi witu na siasa sio kamba ni bethi ya umaitha mwingi nitumakulia nikana makwatane oyu na nikana agenda ila ya serikali ya kupikia mwene nthi yakamblishiwe kuningu makulia ningwita wito kwa atongo imaitu ma kaunti yitu metikile kukwatania na nikana matethesie mwananchi wa kawaida nundu mekala katika siasa sia onajua onamwipia matai sa 10 siasa na itunakunie kula kwa ukilando nyo makulia ni makwatane na maitethesia mwene nthi kumava kaunti ya Masako nyene toboni motesia ngewaisu ya boni mutisia itu nenga ibuso twambe kuosa uthumo wa ndatikanini ukathibasa nitusiokethete mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisia wetina nekavila niambia wengi mukamba niwisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito utongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo Betha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda anaitu maisio sia kisuani nginyamu sieni munene wa Kenya lovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu utongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba utongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika itamba hii nisu isoba zila soba zetu usiona siito ku nako mati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwa isu si andu asu noko tumia ama mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana bangawe wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambimi yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu mda wika ni wenda profit ko wika ukakatulate your managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wende ka chao na yo wenda uketha wina iko ya mudamba iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe chwe na kilo 15 isino kwa isino minyana ni tatu yani uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala twedhiani Musesi wa utongo TV ni mkwata chuma cha kikiseo na mlema wako atinda nesa ili ndo vocha kimuni kitu cha tunaini kwa mungu bata akamena tena kaza kimoni na ngene na idea yake ile jizio that is to positive igala yake kisio ya naese nye ikagwete nilala sema ni kwa mbele ya yoroa uzatu ni muhiyo na ina yoma isi kana ngo ya ndia ni yoni kalalo enda ikulyo yu nangi maingi ime kutuma wevu wa moto waku tukamake dukenduwe nansika ikalanthi tunenani
Siana siena thina ukelia mwana no ona nyumba we mutavyo ndepika umwana ne kana etrika mon asei to na wikara ke na tudu kesi sia na sipe na trima na kana na sio sina mawoni ni si gogo ila situ kusiko na kitu kati akajua kuifanya siate ngomenda ya hili kwa stereotypes siaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17:20 as your skiza tune. Ni na udho changi musiaisia tuendania imwe. Kaunti ya Makueni ni ambesi mithenya 16 ya kampeni ya kukutana na siko sia maudhinio ma mibae kana gender-based violence. Tanzia imwe ya kusomethia enenthi kwithiwa na kianda kauni wa kukutana na siko isu. Ainena na andiki ma Mauvoo itina wa utwaisya unenania na maofisa masilikali mubeani wa oiti ondumwe na mobea wa mibae muika kithio na mathau kauntini ya Makueni mutai wa Mosumbi kukonia mibea na uthasio waka Honorable Harriet Chigai ni kana enenthi maika bithesiko sia maonyunginisio makubinyiwa ki mibae Caleb Chalo no kutuelesya. Ainena na andiki ma Mauvoo itino wotwaisyo nenanya na maofisa masilikali mubeani wa oiti ondumwe na mobea wa mibae muika kithio na mathau kauntini ya Makueni mutai wa Mosumbi kukonya mevae na uthasio waka Honorable Harriet Chigai ni wenda enenthi maikavithe siko cia mauthinyo ma mevae na kwithia wa maiku na livoti ituone cia unengane otao wa kusovia alama thinywa na vala wa kumya kaundi ya Makueni kwa kwitha yikite itue sikivithukanyo cia kuthinikia mathina ma muthemba uu. We are having the 16 days of activism within the women rights sector, and part of the work that we are doing is to see what work has already gone on the ground in terms of women's rights and children's rights. In most cases, when we talk about issues of gender, everyone see women. But I'm impressed in Makueni County, it is the men who are actually championing issues to do with gender and gender-based related human rights violation. So our work today basically is to just go around and see what has Makueni County done. Can the other counties emulate the same? Harriet Chigai otaune wasya kanave na vata wa enenthi kwithia wa mustali ni wambe kuna livoti seseni cia polisi ondumwe na sivitali ula wiva kuvene kenda sieko isi akitika ikathinekia wa na alama akwatikana maikomanywa na meo aimenda enenthi kuvuthisya siethio itena misingi na ila sionzetie kithito cha kuthelanga vasa mauthinyo misingini ya mivae. Some of our cultural practices have actually highly contributed to what we are seeing. So as government also and as the county government, I think we need to invest more in trying to check what are our cultural practices which are actually advising this kind of atrocities against women and children and even men. So even as a community, you can participate in that. The churches, how do we educate our people so that we move away from bad culture and embrace good culture? So we all have a role to play, because you cannot talk about issues of gender and leave out our cultural practices. So we have good cultural practices and we also have bad cultural practices, which if you look long term, they actually contribute to the
problems that we are having as a society. Kavindane kauna ke minister muvyane wa Mauvoo kithio amwika na mathau va makuweni Nicholas Nzioka ni wasya kana silikali wa kaundi yengwatanio na silikali wa katini mekita mawalanyo ala mailite kukitana na kau misingine ya Mauvoo ni wa national government na county government na kila mundu tukwatiane na whether yo kulyo kana uthithio kwa national government na county government withi ni batengwa kinando kitoetie cha utethecia kau nondo ni kindu kilikite mpaka kuye misiene na no lazima kwitha na maundu maingi makwekwa nekenda twithe twayanisha ndala yani. Caleb Chalo ndi ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma va wote kaundi ya Makueni. Makundi makutetea haki cia mwene kaunti ya Mombasa mengwatanio na silikali ikundi ya Coast Education Center na ngwatanio ya amaitu kana UN Women kana maunduni ma amaitu mekonya usesei na mauwa kabindani kalame kutoa isia mawia mo Angelina Mose no kutuelezea. Muvango wa Mombasa Action Plan wina chelelo cha kuvitu ukithia mawalanyo kivathukanyo kauntini ya Mombasa nzikayone cia kutetea amaitu na kumanenga usesei wa kuyana na muno usesei kwi amaitu ala meko na cia na maundu ma kutetea haki cia mwene nthi. Kuyanana na director munene wa ikundi ya Coast Education Center Halima Mohamed ni kana muvango unu vikia kutethesia vanene kuukilia amaitu na ciana kwanzia kivuthukanyo vala manenga uito maundu atano mavata nthini wa document ema vikia kuvingwa muthenyani wa umunthi. So launch document hii hapa kuhakikisha ya kuwa zile kilio cha wamama wa haki, kilio wa mama ambao wanajaribu kuleta amani na uwiano Mombasa County, leo masuala yao yameangaziwa. Tumetengeneza pila 5, tunaangazia participation appreciation. Tunataka mama atambulike, mama ambue asante kwa kazi anazofanya. Pili tunaangalia protection. Yule mama ambaye anatoa paka shilingi yake 5 kwenda kusaidia watoto ambao wamenyanyasiwa, kusaidia mama ambaye amepigwa, aweze kuangaliwa kikamilifu. Tunazungumza kuhusu prevention. Vipi tunaweza kuprevent mama huyu kupata hasara, mama huyu kupata hali ngumu ya ile kazi anayoyafanya. Pili tunaangalia relief and psychosocial support. Huyu mama ambaye anatetea haki za kibinadamu, yeye ana undergo trauma, yeye ana undergo stress, lakini hakuna mtu anayemwangalia, hakuna mtu ambaye anamtia manani wala kumfikiria. Walanyo uwa vikia kuvingwa ni kumana na ngwatanio ya makundi makutetea haki cia mwene nthi va kauntini ya Mombasa. Serikali ya kaunti ya Mombasa ikundi ya Coast Education Center kwisila kula kwi ngwatanio ya amaitu kana UN Women. This is a landmark resolution that was passed by the UN Security Council to promote women's active and meaningful participation in peace and security processes and not to be seen as mere survivors. So by this we mean that women play an active role in conflict prevention, peace building and also cohesion and sustaining peace. And by Mombasa County localizing this action plan, it means that the issues have come down to inform this action plan to respond to the issues that women face in Mombasa County. So we've done this work in collaboration with Coast Education Center through the support of ICANN and with Huria, Human Rights Agenda, with support from UN Women. Ona uyo vo document iyi na kilungu kimwanya na kila newetano kula kwe serikali kuvatha ilovia kula kwi amwitu alama ekona sena maundu ma kutetea haki cia mwene nthi na alama kuotakana ni matieto etina thini wa walanyo wa serikali nene wa kuthinikia mavata ma amwitu. Sisi kama shirika tunaangazia vipi pila hizi ambazo tumezitengeneza katika local action plan zinaweza kutambulika na zinaweza kuchukuliwa katika kipaumbele, county assembly ichukue na iweze kutengeneza bill ambao kina mama wanaweza kusaidika. Pili tunaangalia obligation and resourcing. Si tu tuzungumze masala ya kuappreciate kina mama, lakini county government itengeneze kiti ambaye watu wanaweza kusolicit fund from the county government of Mombasa, especially women human rights defenders, waweze kusaidika kwa kupata funding ya kuendeleza kazi zao nzuri hapa mashinani na kuleta uwiano. Kavindane ka munini wa governor va kauntini ya Mombasa Francis Doya kavindane kala vikite koma none ye ni watha amwitu akumakwata kuoko na kuikiria kana mitalatala yone ya vikia kuvitu kithwa ni kana mavikie kwa ile uthukumi wo. I also want to give a commitment here that we'll push the county assembly to speeden up the enactment of these policies.
the working partnership that we've forged over the years needs now to translate into something. Uhusiano wetu huu tumekuwa nao baina ya county na partners na kila mtu, ndio umefika wakati sasa UN women waondoka sasa, washafanya kile kipande chao, sio? Sasa mmeachua nyinyi na kaunti yenu ya Mombasa mpambane. Congratulations to us all. Ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Kabindani kandi ya Kenya yende na kulilikana methenya 16 ya kukutana na kau wa kimibai. Andu ala methiawa na mamutha me mwanya ni makulia kwikiwa mustalini wambe kauni kumana na mokwithiwa manyamawa muno nundu wa mawe kumo mami andua mainena matongwewe ni muteti wa Akisio sub-countini ya Kibwezi Agnes Musembi ni maweta kana kuema kukonwa ko maunduni kiwathukanio ota undu katiba ka Kenya ka mwaka wa 2010 kanenganite moloto ku mayenda kwikiwa mibangoni ya mawia waki wa miako na owingi masibitalini. Ala twimbiwa tuisherekea muthenya witu twende na kwiyumbanisia nikana tunene muno na serikali witu wa Makueni nikana tutone kuwakilishwa kila bandu bonde andu windi ama inena ubo wotongoi windi twindini twondini kuma ku grassroots lakini toka county level tuiko kwa hiyo twende na kukulja muno twimbiwe twindini wa county ila yitwa nasungu inclusion sindu ila sina thina kwitu muno ni ndini wa hospitali nundu maundu amwe ni windi atu athi kuingwa andu ala mapindo a idiomo kana ala meta wa sign language interpreters matona kutabanya mundu la utewa notanena undu nikwenda na kwi sindu ingi tutendea nacio ndini waku ila sitwa braille si andu ala matona kwa hiyo ndini wa hospitali ni twendea na mathinasu na nimo tukwenda nene nikana tusisie kila mundu kana nukwithia yani etandu alangi yulu wa mawia kana yulu wa wandikana twasisia ndini wa kaundini yitu ya Makueni ila 5% inenganitwe ithete ya isofikia ona twasisia okota andu ala mevuni kota matwifikite kwa twikula sia twendo kulya batoneka matukwasuni kana kaundi yitu ya Makueni itono tunenga miana ya mawia nikana twanisie 5%. Mithenesio 16 twende kunena nupo wa mipaile ila yindu ayiku kana mithina nilie yandu nitwende kunena nikana ithiale mavu wise kwindia ni yathela kitumi nundu andu ala tuona athina muno na andu ala twinole mavu na muno akana sielitu ala sindia anole mavu nundu andu ingi matumia ule mavu la witu na niwe matutumia ni kana matutumie na Naindi musiaisa wauni votobika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mwendoni wa saa wengi utungia mubea nundu wa kwithiwa wae ndania na ito naindi ndio siaisa o mausungio mathau ma World Cup ala maminana kuthau kwanikana Ecuador mabunga mbao imwe na Senegal mabinga mbao ili na Netherlands yauma mbao ile bala Qatar itana binga kindu kwou Qatar yabingwa mbao ile ne timu ya Netherlands wauni votobika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mwendoni wa saumwe na nusungi utungia mubea nundu wa kwithiwa waendania na itotere sia mwende atwalula mauvoo kwanzia ya meko nitwa Faith MAKENZI wa mutunga twithia na ingi mwendoni wa saa 3:30 niende na kumanyithwa kwa uyu